MP Keselong ulapan kamhok ya kebahak kacung u hakani kedor bar telang ke pemerintah bat kata kalong ba ulet ra yakimat ki bakongsan bat ki bak sarkar ukon ra sangma kamnut setia watang ban saham ru bat kita ki kentup ya ke cingsha nyong kepot ki trasnong jong kala pangap ki cai penriu kerbi bat nang ta sa ka cing thombor jong vice chancellor ka North East Hill Eastern University laneni hu bat nalor katai kamat UMP ulatit teng eru halor ka cingla nyoban jong company nasurok kata ka NHI DCL ya trasnong jong ka thanriwar da ka ba pentuj da ka cabok sudah syakawa amngat ka badai ka plangja jong kinong snong hapo ka than kapun habapet na kitai kimat layu i ba UMP ulat tangon teng ya ka cingbom lar kam jong ka nek sarkar la kumbat thlit yap sendon bat hado bakin daluat teng haki kentien ke belasya bom hakan dorbar ba jongkari India kanaikan kata kebaong ka sensyar pai ba hakabaki MP ki let ban kren yaki isu jong upai ba om bakin le politik bat le mersiang dakaba ki le lembet hapo parlimen hakaba ki syu pendam tedong kat sebah poi halor kala pengap bagi hek sarkar MDA 2 ki pendam ton yalade hakaba kimnuat ban ang watang sikentien halor kate ke cingce bat ki ba pencem ya ke cingikan at kadai lang ba ke cingekon ki trasnong bat ki rupet ba nrai menteri rang ba lambat menteri kampo yang jungu ki pendam ton yalade hakmat ke cing thombor jong ke sarkar Assam haba phai pat ya kanihu om yi yo weiru menteri sarkar ne menteri rang ba bakin nuat ban ang yala ka jong ka singtur nrai dai tang ki noi kai ki samla pule bat ka dor bar snong mulai ki benuat ban pen ibor yani vice chancellor ba pencot theo ya ka kerdan jong ka university le si ngilak ban ong hang ne ba MP pat ti lot ya ki isu ba pher ba kan thup ya ka ching ai ching bet ya ki dikhar bakin tai karkhana do bilat cha chante hill districts kabapan khen yaki kendon jong ka sik chadul ka cingkurup lot ki dikhar yaki cingtrai ki bahe jong ka sarkar pat sasibun pat ki wei pat ki kam ki bapen i bakane kadai shisha tang ka sarkar jong ki kam sengubha bat ka sarkar ot ribon bat hak bakut kami ka cingong habala sensar ka pisa ka du no ka hok bat ka shisha bat kadai kane ken ka ba kinong thobot jong ka cerla ki hapan sim ya ka cingkit kle kat kabakacia ni kemi lentiru hakawai kaliang ba UMP hamba ulather teng parlimen ba unbet den ru bakacingi kat lapangap kan sedang no ban tanda bat kumcu ru bakacing weng vice chancellor ni huru kan urlong no kloy bat kacingti don akor ya kasurok do kiru kan yat bet no syakman at the center of the state take up this matter seriously and resolve this matter and also until that is solved I would demand that I request the government of Assam to remove all those police camps which are set up in those disputed area because this brings fear and insecurity to people of my